Гаи МВД 210 балықшының ішінде 80 мыңнан барады. МВД 210 бар. Мына гаилер өздері үшін 80 мыңнан айдап атса. Не превышение глотас? Превышение глотас. 80 мыңнан келтас. 80 мыңнан келтас дейм. Мақұл. Мына әмі 40 мыңнан келеді. Öyle qaray, getib barada, аты жөнін біліп қоялы. Балықшының бір тегерені келді. Балықшының тегереніп жүрөз. İşte tam iki çek ötedi. Hemen 40 mindən getib burada. Şehir içinden 80 mindən ayda yük vardı. Kaçıp yürü balıkçının tegeren. Bu angıl döngülde karabay. Hükümetin maşinasına yaş gerek. Buna bir hafta. Veriş gerek. Splashnoy'da geçmesi gerek. Buna veriş gerek. Narıncağa yetip burada. Karakol жаққа yetip buradan. Severim ben. Hem yük jakmından yetip buradan Narıncağa. Bir aylanıp bütüp balıkçını. Tokta öyle düşündürüp koyuyor. 80 milyon ayda varsa 80 milyon aydagan жоқ bunda öyle. Nasibiyemle puldan çalak tutuşuyor. Daha 80 milyon barada. Buna bir hafta 40 degen znak turadi. Buna 60 milyon barada. Bir hafta 10 degen znak turadi. 80 milyon barada. Buna oşantip ottuk degen ayılga da jetip geldik. Mercedes'in altında yetip barada. Gayişlik.
Biraz nasyonlu punkta girdik. Daha da 80'den baratacak. Naottuk degen nazar nasyonlu punkt oldu. Karatala ayılga jettik. Karatala ayılına jettik. Bu park artımızdan geledat kayra. Саламалейкум, инспектор. Мне нарушаете тутас. Балсын içinden. Удостоверение возвращать боссич? Обращение алатам Кыргыз Республикасының жаранымын. Кыргыз Республикасының жаранымын. Мақсат Қотай. Ким? Мақсат? Ой, ұрғытпаңыз. Ким? Султанов Мақсат Талдыбекович. Мне нарушаете тутас. Балышын içinden 80 men ayda otası payke. Var ne bakıyor özünüzün soğuyesinizge? Жақсы шүгір. Андай қандай? Жақсы шүгір. Жақсы. Алейкум, товарищ полковник. Жақсы шүгір, я. Жүремін шу көлделі. Жақсы шүгір. Ава. Қой мен шашотам кеттім. Сен ұшырашайын деп ойлаймын. Ұшырашайын деп ұшуға чейін қуып келдіңіз бе? Мына машинамды қарша етпей ары қойып қойшы. Артыман қуып келішті, шынтып инспекторлар. Мына дагы эле балыкчыдан уже тоңго жетелдеп калдык.
кетип баратат, сигнал етсем дагы токтойт. Ошол. Каяка чейин барабыз, бензинибиз өчкүчөктө жүрөбүзбү, ким билет. МВД 210 машина. Урматтуу подписчиктер, мына жанар өтөт балыкчыда жүрдүк элек, Тоңго чейин барып келдик. Балыкчынын ичинен кубалашып жүрүп. Мына көлдүн аркы бетинде элек берки бетине чейин өтүп келдик. Эми кайра мына балыкчыга Тоңго чейин барып, кайра балыкчыга баратам. Ошо гайлер, гай кызматкерлери силерге кайрылып кетет элем, өзүңөр биринчи нарушать этпегиле. Башкадан биринчи талап кылгандан биринчи өзүңөр нарушать этпегиле. Подписканы баспаңыз, каналга жазылыңыздар. Колокольчик баспасаң биринчилерден болуп көрөсүңүздөр.